Kari Bhoi College haka pratarik unai wing da kajing ipo iping kelas dang ye kajing rakhi ka Taiew Lehkmen balai pun riu jong kisamla ki bapuli haka ni ka college. Haka program Plie kani ka Lehkmen kisamla puli jong Kari Bhoi College uba Lahkmen Rymbui Menteri Kampen Roy Puli Puthi ulalong kongsan. Kat baka kong WK bela Secretary Governing Body jong ka college kalalong kesembut kongsan. Ugiri Prasad Superintendent of Police uba R Kharbq Additional Deputy Commissioner Kari Bhoi, uba SSR Bamon, Principal Kari Bhoi College, usamla Jason Lennox Nongrum, President Kari Bhoi College Students Union, kinong hikai lembat kisamla puli jong katiga college, kilay don lang ban pensyangan, bat pensyong shit yakini Taiew Lehkmen kisamla puli. Hakas ngis dang ye Taiew Lehkmen la pelat pat ba ye ketup sakan mau ni ke souvenir beningkong do ba Lahkmen Rymbui hakmat kiri orang ba kinong hikai kisamla puli bat kikimi ki kpa ke bela poi syakajing yalang puli ye Taiew Lehkmen hakani kasngi.